Jadi kadongan amang hutape aning marit di may pakai kacamata nih. Sama ngerti nih kan dia. Jadi dena sian bukit di nomor 10 buka bahal naumuli. Tede homa nungain 2 tolu. Uka bahal naumuli bagas ni debataki itu jang awi. Ai tu silo au nang muli ganu jupang mingui hulului donisi bohini debataki ayat 2 biro Woi. Nungaro au tuhaku Roma ho tua muse ai di bagas ingananmu las ni rohado sudesai sai mongoti rohakon bait majoro Liso. Mantap. Habis. Mana lagi?